kompanija se bavi automatikom i energetikom. Druga kompanija iz koje ABB nastao je Brown Boveri, švajcarski, 1891. I tada je već bio lider, odnosno prva kompanija koja je napravila sistem za visoko naponski prenos električne energije. Što se tiče ABB-a, takođe je prepoznat kao jedna od najinventivnijih kompanija u svetu. Spomenut ću vam sada neke od tih proizvoda koji, možda čak i oni koji su čuli za ABB na ovom skupu, sigurno nisu upoznati da je ABB da stoji iza tih proizvoda. Jedno je parna turbina. Prva parna turbina je, dakle, proizvod ABB, odnosno tadašnjih ASE i Brown Boveri, 1901. godine. Gde je parna turbina, tu je i turbocharger. Oni koji su negde mojih godina znaju jako dobro da kad se Golf nekad vozio, da se pričalo o turbo dizel motorima. Pa to turbo, za to je zadužen ABB, još potiče iz nekih brodskih motora gde je taj turbocharger proizveden, pa se onda primenio i na automobilske motore. Ono što je aktuelno i danas i više nego ikad, to su roboti i robotika. Pa ASEA je 1974. godine proizvela prvu robotsku ruku, to je prvog industrijskog robota koji danas doživljava svoju ekspanziju i bum i jednostavno neće moći biti nikakve proizvodnje vrlo brzo, a i ne samo proizvodnje, bez robota, robotskih ruku i humanoidnih robota. 1988. je nastao ABB, ova tri čuvena slova kao danas, od ASE i Brown Boverija, a u novijoj eri, tako da kažem, 1990. godine napravljen je jedan proizvod bez kojeg moderna brodogradnja, odnosno plovila, da li su turistička, komercijalna, da li su tankeri, ne bi mogli da postoje. Znači, današnji kruzeri, ne bi nijedan od njih mogao da uđe u bilo koju luku, da nema ovog proizvoda ABB-ovog koji se naziva Azipod. To je, znači, sistem koji pokreće brod, može ga pokretati u bilo kom pravcu i smeru, jer rotira 360 stepeni i, znači, omogućava da ogromni tankeri, ogromni kruzeri mogu da uđu u luku i parkiraju se kao na petoparcu. Još jedan proizvod, ona robotska ruka iz 1974. godine, prerasla je u kolaborativnog robota nazvanog Yumi. Dakle, 2015. godine ABB proizvodi prvog kolaborativnog robota koji može po prvi put da radi na traci zajedno pored čoveka, zajedno sa čovekom. Znači, ne mora da bude ograđen jer ima senzoriku koja omogućava da budu zaštićeni svi koji se nalaze pored njega od potencijalnih povreda. I najnovija oblast u kojoj je ABB, to je oblast elektropunjača, i ne znam koliko od vas voli da prati Formulu 1 i trke Formulu 1, pa paralelno u toj klasičnoj Formuli 1 postoje i trke električne formule i odvijaju se u svim većim gradovima na svetu, od Majamija, Londona, Rima, Pariza i da ne nabrajam sve ostale. Dakle, vikendom trke električne formule koje, pretpostavljam, ovo je već 8. 9. sezona, uskoro će postati nezaobilazne za sve ljubitelje formule. Iz ove kratkog istorijata, dakle, ABB je prisutan u sve tri revolucije industrijske, drugoj, trećoj i danas četvrtoj, gde je digitalizacija nešto nezaobilazno. Segment iz koga ja dolazim i koji je interesant, može da bude interesantan o ovom skupu, to je segment elektrifikacija, to je ova prva kolona koju možete da vidite, i gde se mi bavimo plasiranjem svega onog što ABB proizvede na tržištu Srbije, od trafostanice do utičnice, prekidača i galanterije u stanu. Tu se podrazumeva, znači, kompletna elektrooprema energetike i automatike. To su ta neka 4 segmenta. Formula prethodno pomenuta, ABB je, tako da kažem, glavni sponsor svih trka Formula 1, tako da smo u prilici da naše klijente odvedemo i da prisustvujemo i tako nekoj trci koja se odvija u nekom našem okruženju.
Formula nam je jako bitna zato što je to način da mi propagiramo i da širimo priču o elektropunjačima koji će sigurno za 5 godina, ako već nisu danas u Srbiji, postati standard. Mi imamo najveći portfolio tih punjača, od onih koji su za kućnu upotrebu, parkinge, garaže, bilo ispred firme, bilo u našim garažama ili parking mestima, pa do najvećih. Sad već postoji zakon u Srbiji, sad je zakonski regulisan, znači da prilikom izgradnje objekta stambenog morate da obezbedite određeni broj elektropunjača, pa te elektropunjače mi plasiramo na tržištu Srbije i mi ih proizvodimo za razliku od drugih već jedno 12 godina. Imamo preko 1 milion takvih punjača ugrađenih u svetu i preko 50.000 brzih punjača, čije snage idu i do 400 kW, što će reći da vam je sad možda za tako neki objekat i stanicu za punjenje gde je potrebno napuniti premium automobile brzinom od 5 minuta ili 10 minuta, što je neko vreme punjenja automobila klasičnom gorivom, potrebno vam je trafostanica manja samo za jedan takav punjač. Dakle, kompletan portfolio u našoj ponudi. Što se tiče segmenta automatike, to je kućne automatike koji može biti najinteresantniji u ovom skupu ovde, to je naš sistem Free at Home i KNX, zasnovan na KNX standardu. Mi taj sistem isplasiramo ovde 10 godina i više. Tu je kolega iz partnerske firme, jedna mala firma, tako se zove, koji nam je otprilike glavni saradnik na ovom poslu u Srbiji. I kako smo mi krenuli smo prvo da se bavimo i da prodajemo taj sistem na konto prestiža koji će korisnik da ima prilikom ugradnje, da bismo onda došli do komfora, da bismo došli do, na kraju, i uštede, jer nažalost u Srbiji uštede nisu nešto što je prepoznato kao ključni faktor da bi se neko odlučio za takav sistem. Da li energija još uvijek nije dovoljno skupa ili je naš mentalitet takav, ali sam siguran da će se to ubrzo promeniti. Naš sistem se u mnogome razlikuje od svih prisutnih na tržištu Srbije i ja mogu da ulazim u detalje, jer nešto, ali samo ukratko, to ćemo imati na konferenciji nakon ovoga, geofencing, da vas prati koliko ste udaljeni od svog objekta pa da odradi nešto što ste unapred zadali. Njemu ne treba programer da menjate funkcije koje ste već instalirali. Znači, sam korisnik ne mora da plaća programera da dođe da radi razne izmene. Znači, sam je user-friendly, je najviše od svih sistema koji su prisutni na tržištu Srbije i u svetu. Što se tiče dizajna, ovo su samo neki primeri tih touch panela ili tastera i senzorike koja se koristi. Imamo veliki portfolio kako po nemačkom standardu, tako i po italijanskom standardu, tastera i prekidača za zid. A, kažem, u Srbiji smo prisutni već više od 10 godina plasirajući ovaj proizvod. Imamo obezbeđen chatbot, imamo obezbeđen servis, imamo obezbeđen telefonsku liniju za sve korisnike. Što se referencije tiče, rekao sam vam da smo zaduženi za plasman proizvoda od trafostanice pa do utičnice. Tu mogu nabrati mnoge reference, veliki deo bulevara Milutina Milankovića u Beogradu, shopping mallove, od Rajićeve, galerije, tržnog centra u Vojislava Ilića, Ikejne robne kuće, bolnice, klinički centar Beograd, trenutno se radi klinički centar Novi Sad, sve to sa ABB-ovom opremom u razvodnim ormanima, a ovde su dve najveće reference što se tiče automatike i smart home sistema. Jedna je zgrada Ceptere na Novom Beogradu, a drugo je Novi Dorčel. U svakom od tih kompleksa je po 250 stanova kompletno opremljeno ABB-ovom kućnom automatikom i to je nešto najveće što smo do sada imali od projekata, a radimo intenzivno i u samom kraju smo, kad već pričamo o referencama, moram da pomenem dva objekta. Jedan je na Slaviji u Beogradu, poslovno-stambeni objekat, i drugi je na Novom Beogradu, Real Estate, Delta Real Estate je investitor, a ovo je Kings Circle projekat na Slaviji. Tako da i tu očekujemo u najskorije vreme realizaciju
ABB-ovih sistema automatike. Za kraj, ABB ima poseban jedan segment gde pokušavamo da se obratimo i da dopremo do arhitekata sa svim ovim što imamo da ponudimo u segmentu zgradarstva. Što se toga tiče, ovde imate QR kod gde možete da pristupite na YouTube-u jednom serijalu od 22 epizode svetskih referenci, arhitektonskih, gde je ABB uzeo učešće u svom segmentu. Frozen Music, kako je Goethe umeo da kaže za arhitekt,uru da je to neki vid zaleđene muzike. ABB se trudi, odnosno mi se trudimo tu da budemo kao neki dirigent koji bi sve te sisteme u nekom objektu uskladio i omogućio da funkcionišu usklađeno. Mi ovde u ABB u Srbiji organizujemo radionice kako za arhitekte, tako i za ostale naše partnere i ukoliko ste zainteresovani, na slajdu aplikaciji možete ostaviti svoj kontakt, gde ćemo vas nakon toga kontaktirati i vidjeti da li vam je nešto od toga svega interesantno. A što se ABB-a tiče globalno, ovo je bilo prvih 140 godina, možete li da zamisliti šta će se desiti za narednih 140? Evo, toliko. Hvala vam. Hvala Dejane. Nadam se da ste sada saznali malo više o samom uvodu u Smart Home, a sada idemo i na sam panel. Diskusiju sledećeg panela vodi izuzetna Jelena Mitov, arhitekta i suvlasnica Modelart arhitekata iz Novog Sada, uz sjajne paneliste, gospođu Milku Gnjato iz Abriskija, izvolite, Lauru Caretoni iz Mapei iz Italije, Ratku Antonijević, projekt menadžera iz kompanije Baumit, Predraga Jankovića, band menadžera kompanije Tileca i naravno našeg Dejana Dešića iz kompanije ABB. Hvala. Dobar dan svima. Dobar dan. Jesmo spremni? Jesmo? Hvala. Ja ne znam sad, dobro brate, što svi ljudi se ruška. Možemo da počnemo. Meni je bilo prilično, prvi pogled mi je bilo prilično teško, razmišljala sam o čemu, šta sve mi možemo da pričamo i koja nam sve može biti zajednička tema. Ali na kraju, onda kad sam stvari pričala sa svima pojedinačno, shvatila sam da imamo dosta dodirnih tačaka. Da ima potrebe, sad je posebno, već je Jelena javila svakog pojedinačno, pa sad ne bi ja se ponavljala, pa bih odmah prešla na pitanja svašta. S obzirom da je, smart sistemi, kad kažemo smart sistemi, održiva gradnja, to je sve toliko, nekako se puno koristi u svakodnevnom govoru, i svuda se, smo rečeno, kači, pa negde, Dejane, da krenemo od vas. Može. Može? Za promenu. Za promenu, da. Zanima me, s obzirom da ste vi u smart tehnologijama, najviše, kažem, od nas ovde i vidi se šta sve radite, koliko dugo se bavite time. Šta uopšte za vas jeste smart sistem? Šta uopšte smatrate smart gradnjom danas u savremenom životu? Pa, pored onog što je opšte prihvaćeno i, da kažem, usvojeno u Srbiji kao smart gradnja, mi smatramo sve ono, u prilog tome smatramo i sve ono što nije u Srbiji prepoznat. U principu to su prvenstveno ovi naši smart home sistemi, na dva sistema se to odnosi, jer, bar koliko ja znam, u zakonodavstvu nije prepoznato da je elektropaket koji je instaliran recimo u nekom objektu ili stanu, da doprinosi njegovoj energetskoj efikasnosti. Uglavnom se to do sada odnosi, zapravo u Srbiji smatra da je to ili neka izolacija, ili otvori o kojima se priča i način na koji se dolazi do neke disipacije energije, a nigde nije prepoznat način na koji energija može da se uštedi u samom procesu, ajde da kažem, kreiranja, odnosno tog ambijenta, bilo upravljanje rasvetom, grejanjem, klimatizacijom, hlađenjem, kako god. Ovi naši sistemi, sem što pružaju komfor korisniku, oni su jako korisni za uštede koje se mogu ostvariti, jer
upravljanje je daljinski, ne morate da budete u objektu da biste pokrenuli grejanje ili hlađenje svog objekta na 5 minuta ili 15 minuta ili pola sata pre vašeg dolaska. Imate senzore u sobama koji će isključiti ili sniziti temperaturu na određenu vrednost ukoliko niko ne boravi u toj sobi. Imate timer funkciju gde sami možete da zadate da vam ujutru u 6 sati podigne temperaturu pred ustajanje i polazak na posao, da nakon toga spusti opet temperaturu do neka 3 časa kad se vraćate ili 5 časova popodne kad se vraćate sa posla. Dakle, sistemi napravljeni tako da, pored komfora, obezbede i veliku uštedu u energiji, ali to još uvek ovde nije prepoznato. Na nama je da svima da radimo na tome, a nadam se da će taj trenutak uskoro doći i u Srbiji. Ja se nadam, zato i pričamo valjda toliko o tome. A zanima me, kad smo već kod toga, da li vi već imate neke, ja pretpostavljam već zadnji niz godina pratite, imate neke istraživanja, ispitivanja, kako pratite uopšte i možete kažete da zaista uradili smo na nekom objektu, ne znam koje sisteme, i on je u stvari, napravili smo uštede, ne znam sad tako i tako. Znači, da li imate neku tu vrstu istraživanja koje biste mogli u stvari da eksplicitno pokažete? Da, nažalost, mi u Srbiji nemamo konkretno istraživanje, ali sve ono na čemu je ovaj naš sistem baziran, istraživanje koje su sprovedena na njemu od strane instituta u Nemačkoj i u Austriji, ustanovljeno je dakle, da su uštede na grejanju mogu da se ostvare uštede i do 40%, znači energije i troška koji je imao objekat bez tog sistema i sa tim sistemom identičan. Na rasveti, sad je došla i LED rasveta, pa su potrošnje manja, uštede su manje, 20% možda može da se uštedi na energiji koja se koristi za rasvetu. Ali sve zajedno vidite da su to ipak značajne cifre, dvocifrene i skoro 40% je značajna cifra, pogotovo na grejanju, hlađenju, kako god, koja nosi najveći deo tog troška energetskog u nekom objektu. Jedno od prvih pitanja koje sam vas pitala kad smo pričali pre panela jeste po čemu je ABB u stvari drugačiji od ostalih smart sistema. I rekli ste mi, vi u stvari imate, podržava Meter standard, tako? Možete samo da objasnite šta to tačno znači? Pa, trenutno na tržištu imate već priličan broj sistema koje oni koji plasiraju nazivaju pametnim. Prvo, veliko je pitanje da li je to pametan sistem ili se radi samo o nekom daljinskom paljenju ili gašenju, uključivanju nekih funkcija. Za razliku od takvih sistema, naš sistem zaista jeste pametan, može da razmišlja umesto vas. Odnosno, vi mu zadajete parametre po kojima on mora da prati stanje vašeg objekta i da reaguje na određeni način, zavisno od spoljašnjih faktora. Dakle, to je prva karakteristika pametnog sistema. Ne samo daljinsko uključivanje i isključivanje, nego on mora da prati, da bude povezan kao što je naš sistem. Razlikuje se tako što ima meteostanicu. Povezan sa meteostanicom reaguje ukoliko dolazi do snažnijeg vetra, diže roletne da bi došlo do oštećenja. Ukoliko je prozor otvoren ili isključuje grejanje, ili signalizira da je prozor otvoren, da treba nešto se desi, da ga neko zatvori, ukoliko ste izašli iz kuće. Imate taster za isključivanje svega što nije neophodno da ostane u funkciji kada napuštate objekat. Spomenuo sam geofencing, da vas prati, zavisno od vaše lokacije u odnosu na objekat, i kad dođete na određenu razdaljinu, da li je to 5 metara, 5 kilometara ili 500 kilometara od objekta, da odradi ono što ste vi unapred zadali da se u tom trenutku odradi. Pritom, naš sistem je najjednostavniji za korišćenje, jer samom korisniku, sve se svodi na drag and drop funkciju, i samom korisniku nije neophodan programer da izmeni funkciju u sistemu, u vašem objektu, kada želite nešto da promenite. Dakle, za razliku od svih ostalih sistema, vi morate da platite tog programera, instalatera koji vam je instalirao sistem, da dođe i da vam promeni, da umesto sa ovog tastera upravljate sa ovim strujnim kolom, da upravljate i spuštate roletu. U našem sistemu to vi sami radite. Dakle, sistem je fleksibilan i, kažem, to sve možemo na radionici da objasnimo svakome onome ko je zainteresovan. Arhitekte su, tako da kažem, naš prvi target, jer vi ste neko ko treba korisniku objasniti sve vrednosti tog sistema. Hvala. Sad s obzirom da ja sam shvatila, pričajući se Dejanom i pre panela, da svašta nešto može da se uradi,
Pa me zanima u stvari šta je ono što mi stvarno koristimo, što u proizvodnji, što se tiče vas ovde koji ste predstavnici kompanije, što u procesu projektovanja. I pa me zanima, Peđa, vezano za Tilecu. Tileca je u stvari premium brand naše domaće Zorka keramike, je li tako? Dobar dan svima. Da, Tileca je premium brand Zorka keramike. Nastupamo na tržištu već, da kažemo, 20 zemalja u okolini sa tim principom premium dizajna, premium keramike, sa proizvodima koji, kao što je smart koncept i sam smart princip, kaže da udovoljimo željama korisnika. Dizajn je na visokom nivou sa osvrtom na italijanski, sa 2 concept space-a u Beogradu i Novom Sadu. Imamo, da kažemo, direktan kontakt sa decision makerima, a sam naš proizvod u svom nastanku, pre svega, ima za cilj da pruži ono što je najbolje samom korisniku. Nismo toliko sofisticirani, jer pločica je gotov proizvod, nismo kao neki prozor da štedi energiju, ali dosta utičemo na to što sam proizvod u samom smart sistemu može da u sistemima podnog grejanja, hlađenja, zidnog hlađenja ili grejanja, također kod mitilišićih fasada, da oplemenimo kompletan doživljaj. Kao vrhunac toga razvijamo i tehnologije koje se tiču samog proizvoda i korisnosti proizvoda u samoj eksploataciji. Ono što je svima veoma bitno je i održavanje, ne samo vizualni moment. Razvili smo tehnologije koje dozvoljavaju korisniku da imaju unutar prostora pločicu koja je, ajde kažemo na prvu ruku i na prvi dodir, glatka, lako održiva, i u istom dizajnu pločicu koja je na terasi i nastavlja se u kontinuitetu, koja je protivklizna, ali nema onaj čuveni problem teškog održavanja. Imamo, na primjer, pločicu koja ima protivkliznost R9 ili R10 i R11, koje se potpuno isto i na isti način održavaju. S obzirom da vi ste sada prešli tako u vlasništvo austrijske kompanije? Već 2004. sa privatizacijom smo postali deo austrijske kompanije. Da li vam je to negde pomoglo u procesu uopšte poslovanja, da negde napredite vašu tehnologiju, da unesete neke nove stvari koje možda ranije niste mogli? Da li vam je uopšte taj prelazak u stvari podigo, promenilo i ta EU regulativa možda koja je tamo važila, da li vam je pomoglo da i ovde podignete malo standard po pitanju? Pa, pre svega, svi proizvodni pogoni su sa samom investicijom koja je tada nastala posle privatizacije otvorila svest samog menadžmenta lokalnog i generalno ljudi koji upravljaju i rade u kompaniji. Poslednja investicija koja je u prošloj godini od nekih preko 20 miliona eura u nov pogon, da kažemo, podređen isključivo Tileca brendu, od same pripreme mase do samog upakovanog proizvoda, je sa tim nekim uzorom na Evropsku uniju. Od ušteda energije, smart sistema koji su primjenjeni u samim procesima proizvodnje, do i nekih vidova ušteda, ne samo uštede energije, nego i planova u razvoju obnovljivih izvora energije. Hvala. Kad smo kod keramike već, Milka, nama arhitektama jako zanimljiv projekat Filharmonije. Svi želimo da čujemo što više. I znam da tu ste koristili inovativno koristili ste zanimljiv način fasade, planirate u stvari, samoodrživo jezero, je li tako? Pa me zanima da mi kažeš malo više o tome. Da, jeste. Filharmonija je projekat koji zapravo se ne priča dovoljno o njemu, ja bih rekla. Zašto? Da, pa ne znam, da, evo taman prilika. Ali eto. Da, ja bih prvo ovo što si me pitala, onda bih i svoje viđenje šta je to pametna gradnja samo dala. Jeste, tu je predviđen, zapravo zanimljivo je što je tu najprije bilo predviđeno reciklirano staklo da se radi,
gde se zapravo staro staklo iz Srbije prikuplja, odvozi u fabriku u Njemačku, prerađuje i da se dobije jedna zapravo nova vrsta materijala za fasadu. Međutim, to je ispalo jako skupo, mnogo skuplje nego što to budžet dozvoljava i prešlo se zapravo na ekstrudiranu keramiku. Specifičnost toga je što, mislim, sad je tu u kontekstu ove tehnološkog aspekta ove konferencije, mislim zašto je lepo i važno pričati o tome kad se kaže da je arhitektura odraz svog vremena, to stvarno zvuči apstraktno možda, ali kad se kaže da je odraz tehnologije, civilizacije u kojoj nastaje, mislim da je to onda dosta ovako jasnije. I ta zapravo ekstrudirana keramika koja je predviđena projektom i nadam se da će se koristiti, njena specifičnost je što će se mašina specijalno prilagođavati za te kalupe koje će biti korištene, znači samo jednom za taj objekat, posebno kao što onom u industriji keksa prilagođavate mašine za razne modele, tako će se za keramiku ovde prilagoditi za fasadu. Sa ekološkog aspekta je tu vrlo važan, ja mislim, koncept za uopšte za grad Beograda, možda i šire, što je cela ideja tog projekta koncipirana, zapravo se nije pošlo od arhitekture, nego se pošlo od landscape-a i od te jedne neverovatne lokacije, praktično tog muzeja i pozicije praktično preko puta velikog ratnog ostrva. I tim koji je koncipirao, pre svega autori ovog projekta su Amanda Levitt Architects iz Londona i Vlada Đurović Landscape arhitekti koji su iz Libana. Pre svega su oni autori tog koncepta, mi smo bili njihovi saradnici i ta ideja je zapravo bila da se tako da kažem, vrati divljina na Novi Beograd, odnosno prenese sa velikog ratnog ostrva na taj deo Beograda. I u sklopu toga je onda bilo i koncipirano i zaista isprojektovano jezero koje će zapravo prikupljati kišnicu, prečišćavati i to je jedno jezero koje praktično postaje na taj način tehnološki podržano, će postati samoodrživo, pa maltene kao prirodno jezero. Tako da, eto, to su neki zanimljivi momenti tog projekta. Ako imam vremena, voljela bih samo se nadovezati na ovu temu pametne gradnje. Čini mi se nekako važno, eto, ja kao arhitekta ovde, da kažem da osim pametnih sistema koje koristimo u građevinskoj industriji, pametna gradnja zapravo bismo je trebali posmatrati kao mnogo širi pojam, koja treba da krene od planiranja, koja treba da krene od tih ekoloških gradova, odnosno ekosistema o kojima sam jutros pričala. Recimo, meni je, kad sam pre par godina u proleće bila u Berlinu, možda i to zvuči apstraktno šta je to grad, ekosistem. Dakle, bilo je proleće, veliki bulevari i vi imate osjećaj kao da ste u prirodi, prepuno je drveća, zelenila i ptica koje čujete potpuno neverovatno, kao da ste u parku. Dakle, pametna gradnja bi za mene krenula od urbanizma, a onda od materijala pametnih, o čemu će danas dosta već i sutra biti reči, recikliranih, ekoloških materijala, onda je pametna gradnja, pametno projektovanje i na kraju su to pametni sistemi koje ugrađujemo. I nekako bez tog, ajde tako da iskoristim tu reč, holističkog pristupa, ti naši segmenti jesu korisni, ali mnogo važno je da ih objedinimo. Eto, to je. Tako je, ja bih se nadovezala da nakon što sve to uradimo od početka, od planiranja, projektovanja, na kraju je onda samo izvođenje realizacija takođe je izuzetno bitna, jer bi se to vrlo često negde zakažemo. Tako je. Lepo smislimo, ali da ko će to da napravi. Jeste, i koliko će da košta. I koliko će da košta. Hvala. Kad smo već kod materijala, Ratka, bilo mi jako zanimljivo, vi imate specifičan način kako ispitujete vaše materijale. Baumit ima Viva istraživački park i kad sam malo istraživala o tome, dosta je zanimljiva ta ideja, pa bih zamolila da malo više kažete o tome. Jeste, ideja je jako zanimljiva i to je
Da kažem, jedan od razloga što sam ja kao arhitekta posle dosta godina u projektovanju i izvođenju prešla da radim u proizvodnju građevinskih materijala. Mislila sam da neće to biti izazovno za mene, ali Viva istraživački park je dao jedan veliki doprinos u mojoj odluci. 2016. godine Baumit je napravio 11 kućica koje su 3 puta 3 metara i imaju iste, da kažem, prozore, vrata i plafone, odnosno krovove, a različite su strukture. To znači da je konstrukcija različita, neke su rađene od betona, neke od opekarskih proizvoda, neke su drvene konstrukcije i rađeni su različiti materijali na spolja i različiti materijali kao unutra. 2006. godine smo počeli, 2018. godine smo dobili neke prve rezultate. U svakoj kućici postoji veliki broj instrumenta koji prate dešavanja, promenu temperature, promenu vlage, ispuštanje štetnih gasova i sve. I na osnovu tih rezultata mi zajedno sa Građevinskim fakultetom u Beču i sa Medicinskim fakultetom u Beču obrađujemo podatke i trudimo se da sve ono što nedostaje popravimo našim materijalima i da sve ono gde vidimo prostora za nadogradnjom implementiramo u naše nove proizvode. Od te 2018. kada smo dobili neke konkretne podatke, Baumit je se okrenuo malo ka unutrašnjim materijalima, ka healthy living proizvodima, koji su, da kažem, bazirani malo na kreču, više ono što smo radili pre mnogo godina, kako smo krečili, kako smo gletovali naše prostorije. Shvatili smo da tu ima mnogo manje isparljivih materija i da je to mnogo zdravije za naš život. Ono što bih jako napomenula da mi svakodnevno imamo različite simulacije u tim kućama. Znači imamo simulaciju povećanja vlažnosti prostorija, zato što vi u svom stanu kuvate, tuširate se, u nekom trenutku se povećava vlažnost vazduha. Takođe imamo trenutke kada ispitujemo, ostavimo kuću u zimskim periodima 7 dana bez ikakvog grejanja, jer ljudi odu na odmor, na zimovanje, nema nikoga u kući i vidimo kako će polako da se menja temperatura. Jako je bitno da sada možemo da ispratimo takve podatke, nekada bez nekih tehnoloških otkrića. Mi smo mogli to da ispitujemo na način uđemo u prostoriju, vidimo kolika je sada trenutno temperatura, sačekamo par sati, odemo ponovo, pogledamo kolika je temperatura i kažemo za nekoliko sati smo povećali temperaturu za 6 stepeni. A ovako sada pratimo koliko je u prvom satu se povećala, koliko u drugom, kakav je način povećanja temperature i šta najviše utiče na to. Sjajno, zvuči fenomenalno. Vi ste praktično na to onda najviše oslanjate kad gledamo istraživanje vaših materijala i ispitivanja, ili imate još nekih različitih metoda, ovo je samo jedna od, ili vam je ovo najbitnija? Naravno da postoje i različite metode, ali ovo je nešto što je najbitnije. Ideja celog parka je bila da drugi proizvođači mogu da kažu da su njihovi proizvodi najbolji, ali mi to možemo i da dokažemo. Mi se trudimo da arhitekti vodimo u Austriju, da vide istraživački park, da uđu u svaku kuću i da osete razliku. Osjeća se razlika i u mirisu, bukvalno, kada vi uđete u neku kuću. A da ne pričamo o tome da kako se prenosi zvuk, kako se prenosi toplota i sve. Sigurno da je potpuno drugi utisak kada se to vidi i kada pričamo samo. Ne, svi su oduševljeni kada vide park, stvarno. Sigurno. Znači, a još pogotovo posle, evo već koliko je to, 9 godina rada na tome, došli smo do lepih rezultata i došli smo do sjajnih proizvoda, to je najbitnije. Sjajno. Laura, kao jedina gošća koja je van Srbije, vi dolazite iz Italije, iz kompanije Mapei. Zanima me, Mapei je dosta fokusiran na stvaranje ekoloških proizvoda i ako vodite računa o tome i negde me zanima kako uopšte pristupate smanjenju ugljen dioksida u celokupnom životnom procesu svojih proizvoda, znači od početka proizvodnje pa sve do kraja do ugradnje. Yes, we in our
one of our pillars in MAPEI, our strategy is to focus on innovation, and we invest a lot in R&D, in research and development, trying to find everyday new solution and reformulate our product to be more sustainable. But on the first, to measure the sustainability level of a product, we use a methodology, a life cycle assessment. And thanks to this method, we can evaluate the environmental footprint of our product according to its entire life cycle. So starting from the raw material till the end of life of the product. Thanks to this information, we can analyze our product in a wider perspective and obtaining our impact and also calculating our carbon footprint. So once we have this number, then we can start to make some eco-design on our product, and in our lab we trying to formulate our product using alternative raw materials, for example recycled aggregates or a different kind of cements that can be more sustainable, because using these we can lower our carbon footprint and we can measure it with this life cycle assessment. After that, what we do is to certify our results, because for us it's important to communicate to our stakeholders and customers in a very transparent way. So every result that we obtain in every field, also on the technical level of our product, we certified everything, because we don't want to do some greenwashing or to declare something that it's not true. So this is very extremely important to us. Slažem se. Oh. MAPEI je takođe lansirao i Zero Line proizvode, koji oni dosta pomažu u kompenzaciji emisije CO2. Koji su to ključni faktori koji omogućavaju postizanje ovih ekoloških ciljeva i kako uopšte to integrišete u proces arhitekture i građevinarstva? Yes, we launched this Zero Line. This is a specific line fully developed to have less impact on the planet, because all the product inside this Zero Line has a reduced CO2 emission. As I said before, that is possible thanks to the analysis of the life cycle of the product and to the eco-design. So we have developed this product to be more sustainable. But the point of this line is that at the end we have a residual emission of CO2, some part of CO2 that we cannot avoid because it's impossible. So we decided to go further, not only to reduce our impact, but the remaining parts of the CO2 that we emit during the production and all life cycle of our product is offset, is compensated through the acquisition of certified carbon credits. In this way, we can finance projects of reforestation and biodiversity protection, or also projects related to renewable energy production. In this way, we can balance and reduce our emission. And I want to focus on this topic, just not to be misleading, because for us it's not only that we can pay to reduce our emission, but in the beginning, before this initiative, we have lowered a lot our emission thanks to the R&D, the development of new products with the lower emissions, so using alternative materials inside our formulation. And
all the product inside this zero. Now we have extended this project. We started, to tell you the truth, we started more than 10 years ago in 2013 with this initiative to compensate one best-selling adhesives for tiles produced in Italy. But 10 years ago, time was quite early for this kind of initiative, but we continue on doing this, and now we perceive that the time has come, the time is right time, so we decided to extend this initiative. Now we have a 6 line of products with 10 more, 80 more or more products covered with this initiative. And all these products, more than this carbon offset, they also has all the sustainability certification, for example, the EPDs, so the Environmental Product Declaration that certifies our results, so our impacts. All these products have also a certification for low emission volatile organic compounds, and all these certificates allow us to go inside big projects, for example, LEED projects or other green ratings projects, because now in sustainable buildings, it's mandatory to have this kind of certification. It's can be a positive effect. Yes. Thank you. Ratka? S obzirom da vi u parku imate sad različite istraživanja, da li, kako je vaše neko iskustvo, kako korisnici, projektanti reaguju na nove neke materijale koje napravite? Da li imate vi neki materijal koji je možda nepravedno po vama ostao tako zapostavljen ili da se ne koristi, a da misle da je prosto ostao neprimećen? I da li imate uopšte tako neku grupu materijala koja vam ostane za tako neprimećen i nepravedno? Ajmo prvo na prvo pitanje. Što se tiče reakcije na nove materijale, to su vrlo različite reakcije. Projektanti su, da kažem, uvek spremni da odslušaju sve i da možda i implementiraju taj proizvod u njihov projekat i u objekat. Investitoru uvek to nekako deluje zanimljivo, sve u prvom mahu je sve super i sve želi, a onda kreće polako istraživanje na tu temu sa najčešće majstorima. Znači, mislim, moram to da napomenem, jer oni imaju, mislim, koliko god mislili drugačije, oni imaju neverovatnu moć uključivanja, znači, na nekom objektu. A to, ajde malo plastično da objasnimo, je vi kad odete kod doktora i pričate sa doktorom i on kaže da vam savjet šta vi trebate da radite, to je onda neko naše istraživanje, ajmo malo da odemo do medicinske sestre, da pričamo s njom, da vidimo šta ona misli, pa možda i do kakve kuvarice, jer i ona ima neko svoje mišljenje, videla je tu nekog pacijenta koji ima isti problem i menjamo vrlo lako svoje mišljenje, a pritom se, da kažem, majstor kada donosi svoju odluku ima samo neke, da kažem, drugačije kriterijume za donošenje odluke. Tako da je to problem. Što se tiče arhitekata, tu nikada nema problema, jer vi sa njima pričate na inženjerskom jeziku i apsolutno se razumete i shvataju kako smo došli do nekih istraživanja i zašto je taj materijal dobar da se implementira. A što se tiče zapostavljenih materijala, nemam neku grupu posebno. Jednostavno, mi smo proizvođači materijala za završne radove u građevinarstvu i dolazimo na kraju objekta, gde su već potrošeni svi novci koji su bili za nepredviđene radove. I tu dođemo do neke štednje. Ajmo da vidimo šta može kao neka alternativa i tražimo šta je nešto što je finansijski isplativo, da ne zagrebemo mnogo u njegovu zaradu koju je planirao da ostvari na tom objektu. Ali imam jedan problem da na gradilištima vrlo retko ima vodećeg arhitekte, odnosno da arhitekta stoji na gradilištu kao građevinski inženjer. A građevinskog inženjera još uvek nešto ne zanima
koji je gled u pitanju, koji je završni malter. Oni to nekako, svoju konstrukciju su odradili, to stoji, znači odradili su dovoljno betona, armature, sve što treba, ali ne zanima ih vrsta materijala i da nešto mnogo razumeju i da mnogo se trude da ugrade neki bolji materijal u taj objekat. Sve mi je jasno. Da, nažalost tako. Milka, smeškaš se, služaš šatku i smeškaš se. Tako da me zanima sa projektantskog aspekta, kad kaže, Mislim, radi. kada kaže da arhitekti sve razumeju, što se tiče arhitekta sve može, gde onda? Šta se? Je to stvarno tako? Arhitekta sve stiže, sve može. Kod njega sve može, da. Da, ne znam. Ne znam da li je tako, pa me zanima. Ne znam da li je tako. Pa s obzirom da je uloga arhitekta prilično nezahvalna, jel? Arhitekta je tu da mora da posavetuje klijenta, a dosta izazovno šta mu se sve nudi na tržištu, pa onda bi on svašta da proba. Kako se vi nosite s tim? Ja čujem, arhitekta sve može, je li to pitanje koje? Ne. Da li je stvarno tako da kod arhitekte sve može, pošto je ona rekla, kad prezentuje arhitektama materijale, arhitekta u fazonu može, sve hoće. Svakako jeste, mislim, često je to ne samo što proizvođači materijala i distributeri dođu i najčešće imaju vrlo stručna tehnička lica, kada su to arhitekte, to je onda stvarno, kako ja kažem, pa i zadovoljstvo razgovarati i sarađivati, sigurno je da je tu potpuno razumevanje. Problem verovatno nastaje kad to arhitekta treba dalje da prenese te aspekte, vrlo često i mi sami tražimo, pa za jedan objekat smo, čak malo sam se preslišavala šta smo sve na kom objektu, za jedan objekat smo mi baš tražili Baumit, zato što smo zbog njegove nekakve plastike na fasadi, bilo nam je važno da to bude izvedeno na najbolji mogući način. Tako da, kako da kažem, ta je, mislim, uzajamna saradnja, ne samo kad kod nas dođu pa se razumemo, nego i mi tražimo, tako, neke adekvatne saradnike u tom procesu. Kada uspemo da onda i kroz dobru saradnju sa klijentom i obrazložimo zašto nešto što je verovatno skuplje nego što je zamislio, to je onda pun pogodak, tako. Znači, dosta je do toga kako ćemo u stvari to prezentovati klijentu. Na koji način će arhitekta to prezentovati? To se nikad ne dešava u jednom momentu prezentacije. Zaista je potreban taj jedan, kako da kažem, uzgajanje odnosa sa klijentom i poverenja. Neće se desiti na jednoj prezentaciji ukoliko to od početka nije neka saradnja koja je zaista izgrađena na poverenju. Onda imate šansu pa da obrazložite i nešto što možda prvobitno budžetom nije zamišljeno, ukoliko možda nađete način da negde drugo to uštedite, tako da. Dejane, sa vama sam diskutovala baš isto na tu temu. Da. Pa čekam da se uključite. Pa da, ja, kao što je Ratka rekla, vama je najteže, ali tako, kad su to završni materijali, ne, nama je najteže, jer struja je uvek na kraju, ali tako. Tako da, dobro, malo se našalim, ali, gospođo Sad kad Peđa uzme mikrofon, bit će ne, meni je najteže. Šalimo se malo. Ali, pošto kažete... Ne, mislim. Kažete da nikad na prvoj prezentaciji nećete nešto sa klijentom uraditi. A kažete vi meni, pošto ja nisam arhitekta, kako mi koji nismo arhitekte možemo da priđemo vama, kad su u pitanju ovi novi sistemi sa velikim S, struja kad je u pitanju, da li ste vi naša adresa za, ajde da kažem, implementaciju ili promociju ovakvih sistema koji tek treba da zažive, ili su to vaši partneri koji se bave samo projektom elektroinstalacija? Iz mog ugla, ja mislim da ste vi ti koji klijentu trebate da predstavite prednost tako nekog sistema. Da, i apsolutno jesmo mi adresa i kako da vam kažem, toliko je dešavanja u svetu tehnologije, materijala, sistema, da to naprosto stvarno je teško pratiti. I mi zaista vrlo često i vrlo rado i pozivamo i ugošćujemo u našem birovu sve distributere, proizvođače, želimo da se informišemo, da čujemo, da bismo mogli
onda i da prezentujemo dalje. Jesmo mi adresa za to. Samo bih rekla da, ja mislim da to vaše iskustvo sigurno pokazuje. Rekli ste, čini mi se, 2 stambena projekta u Srbiji trenutno koja imaju vaše, je li tako, da. To nije puno u odnosu na broj izgrađenih kvadrata, je li tako? Ja mislim da tu dok se ne naprave nekakve, kako da kažem, vjerovatno su ekonomski razlozi, ali dok ne smislimo neki način, recimo, meni je fascinantna činjenica da 40% možete da uštedite uz te sisteme na grejanju, jeste, to je stvarno jako značajno, dok ne bude nekih beneficija za investitore, subvencija, a da svojim objektima postignu neke rezultate, to trenutno ima samo u nekom malom nivou, ja mislim, za poslovne objekte, mislim da za stambene objekte apsolutno ne postoji i to samo na kraju bude neka, ukoliko je to klijent koji decenijski se ili više decenijski bavi poslom stanogradnje i ako mu je stalo do njegovog brenda i stalno želi više i bolje, on će da razmisli o takvim sistemima i da ponudi nešto novo na tržištu, da bude prvi. Ali čini mi se dok te ne bude opet ovo neka stvar koja je osvešćena na mnogo višem nivou nego arhitekti i proizvođači sistema i dok se ne dese nekakve, eto, tako da kažem, ili šira svest ili čak i subvencije za investitore da zaista postignu neke uštede u smislu ove održivosti i ekologije, bojim se da će ići dosta sporije nego što je potrebno. A moje pitanje je u suštini bilo koliko vi kao arhitekte ste spremni da prihvatite tako nešto i da probate da promovišete? Apsolutno. Hvala. Jer bar 10 godina pokušavamo i nekako moj utisak je da nikako da se tu napravi neki problem. Deluje mi da kad je struka u pitanju, da se to prebacuje na nekog ko se time bavi prvenstveno. Da, ako dobro razumem, arhitekte nemaju sluha za te sisteme. To ste vi rekli. Ne, pitala sam. Možda treba da probate nešto drugo, na drugi način. Evo, probat ćemo. Vidjet ćemo. Baš ne bih mogla nekako da se složim sa tim. To je baš teško da arhitekta nema sluha za neke nove sisteme. Evo, kažem, mi organizujemo radionice i rado smo spremni da i vas ugostimo ili da dođemo do vas. Rado ćemo doći. Hvala. Ja baš mislim da od arhitekta polazi puno, u stvari, novih ideja, predloga i da u stvari te neke inovacije koje se dešavaju u primjeni materijala, primjeni tehnologije, u stvari kreće najviše od arhitekata. Kada mu se, u stvari, kad se arhitektama puno toga prezentuje, servira, da on ima mogućnost da uradi nešto sa tim. Vi ste onda, kad smo već Milka kod tebe, kod na Schneideru, projektu Schneidera, koristili prilično zanimljiv način, reciklirali ste beton koji je postojao tamo na objektu. Da li možete da kažem par riječi o tome? Da, mogu. Tu smo recimo koristili ove pametne sisteme za regulaciju svetla, pa je nekakva ušteda. Beton koji je zapravo demoliran na licu mesta da bi se obezbedio prostor za žardinjere koje stvarno imaju direktan kontakt sa tlom, znači nije neka nasuta zemlja na neki beton, nego zaista povezano sa zemljom. Taj beton je iskorišten, recikliran za ponovnu proizvodnju betona koji je ugrađen opet u taj objekat. Osim toga zelenilo je veoma važna tema tog objekta i čini mi se da je to takođe jedan od ekoloških aspekata. Taj objekat je dobio i Platinum LEED sertifikat i praktično su materijali koji su njemu primenjeni morali da zadovolje te LEED zapravo standarde recikliranih ekoloških održivih materijala. Vrlo ukratko, vrlo zanimljiv projekt. Kad smo pričali sa tobom u betonu, takođe sa Ratkom, Baumit ima fenomenalan alat za beton, koji je u stvari robot koji se bavi 3D štampanjem betona i pravi razne strukture, može da pravi nacršnicu, koliko sam videla. Može i nacršnicu, ja mislim da će biti sada, hoće li biti prezentacije, odnosno par slika proizvoda, može opet. Dobro. Zanima me šta uopšte možemo da radimo sa tim robotom
Mi, Koji su naš neki Bauminator, znači robot mašinu koja štampa posebno dizajniranim betonom, koristimo isključivo u svrhu dizajna trenutno. Znači, to je, možemo raditi neke vaze, možemo raditi neke saksije, možemo raditi neke ležaljke, u smislu nekih postamenata za neke izložbene prostore. Mi smo pre mesec dana uvezli prvu pepeljaru urađenu Bauminatorom za naš novi prostor. I ono što smo uradili u Austriji jeste ta jedna nacrešnica koja je i vrlo dekorativna, videli ste slike, znači, mislim da će, evo ovdje ćemo vidjeti na ovim sad slajdovima, vidjet ćemo nacrešnicu, mislim da je na poslednjem slajdu. I još uvijek je to u fazi nekog istraživanja. Znači, ono što možemo da radimo, da sarađujemo sa arhitektama, ukoliko vi imate neki poseban dizajn koji bi voleli, znači uvek možemo da sa našim inženjerima popričamo na tu temu i da izmodelujemo taj oblik, kažem. Naravno, stvara se jedno veliko pitanje transporta, znači za sada to ne možemo raditi neke velike elemente, nego nešto što je prilagodljivo transportu iz Austrije, od Austrije do Srbije, jer jedini Bauminator se nalazi trenutno u Austriji. Znači, za budućnost, vidjet ćemo, možda ćemo ga i mi ovde imati nekada. Ja se nadam. Pa nadam se i mi, da. Peđa, krenuli smo ovde o arhitektama, koliko oni učestvuju uopšte u cijelom ovom procesu, kad pričamo o kreativnim rješenjima, pametnim tehnologijama, implementaciji, svega toga, koliko oni vama pomažu uopšte? Pa moram priznati veoma, zato što su Tjelece i Concept Space u Novom Sadu i Beogradu pre svega podređenima gde vi možete da sa vašim klijentom dođete, sa preporukom prezentujete naš proizvod, imate naš prostor za kompletnu, da kažemo, konceptualno i rešenje i primjenu svih rešenja koje ste htjeli da uključite u sam projekat. Svi, da kažemo, pre svega dizajnerski momenti u razvoju proizvoda su nastali kao neki način slušanja vas kao decision makera koji na kraju krajeva i nama pomažu da kreiramo svoj portfolio, a i da pomognemo da ukus klijenata pre svega ne zavisi od ukusa samog izvođača, odnosno majstora. Laura, koliko vi sarađujete u stvari sa vašim investitorima, arhitektama, ljudima koji u stvari vaše proizvode koriste i kako se vi u stvari kako se osigurate da vaši proizvodi se u stvari koriste zaista onako kako ste vi to zamislili u kontekstu države gradnje? Yes, we have a strictly collaboration with all with the architect studio and other partner. We have a website where we publish every certificates that we have, every technical standard. So every customer can go on our website and find all the answers, all the solutions that he might need. Also, we have implemented in our website some tools for example, for the calculation of routes or other products. And especially, we have also developed a tool for lead. So every customer can go on our website and put all the information of an intended project, a new building project, according to lead. And looking for our product, he can automatically download some declaration of conformity to LEED, so he can know if this specific product can contribute to LEED and how. For example, if the product has an environmental product declaration or has a certification of low emission of volatile organic compounds. So we provide to our customer different solution to be also more flexible. So everybody can go there and automatically has the access to all our information. We are
happy to share all our efforts and all our work with our customer. And also we organize some training sessions, some webinar, because I think that it's important to train people to sustainability and sustainable construction. So we organize this session, this webinar training, and also we like to meet the people in person. So go in the architect studios to meet the architects, the designer, and make strict collaboration also for big projects. Recite mi da li, s obzirom da imate sorry. S obzirom da poslujete na području Evrope, području ovde, kod nas na Balkanu, da li postoji neka razlika u pristupu održivosti na različitim tržištima? Da kažemo EU i Balkan, na primjer. Yes, there's a difference, sometimes a big difference. Every country in Europe, but all over the world, has now developing its own standard also for sustainability. So, for example, in the Nordic market, they are very aware of sustainability and they are asking for this kind of document certification since more than 10 years. And in some other parts, for example, in Italy, I'm from Italy, and here now also we have this is called minimum environmental criteria, and this inside our legislation. So once we want to renew a public building, the construction company must follow this rule. So they have to use also sustainable materials and other criteria if they want to remodel, redesign, or also restore, for example, schools, governmental building, and so on. Here in the Balkans, I think that the perception of sustainability is maybe in the beginning, so there is a lot to do, but it can be a positive challenge because there is a lot of room, a lot of space to improve and to do always better. And we would try to provide all also on the technological aspect, but with also sustainable materials and buildings. So I think that it could be a positive thing. And also it's really important to do education and to educate people and to talk more and more about this sustainability and sustainable aspects characteristic in construction field. Thank you. Kad smo kod zakonskih regulativa, s obzirom da smo se dotakli toga zašto se ne koriste smart tehnologije više, primjena održivih materijala, ekoloških materijala, da li je neka zakonska regulativa jedna od rješenja koja bi pomogla u lakšoj implementaciji svega toga? Zanima me s aspekta vas kao proizvođača materijala i Milke s druge strane kao nekog ko je u projektantskom procesu i koja s druge strane daje podršku tome. Pitanje je za sve. Evo ja da počnem, svakako bi pomoglo. Krenimo od elektropunjača. Kad je doneta odluka da svaki objekat stambeni mora da ima određeni broj punjača, nije definisano precizno koliko, došli smo do toga da je krenulo kao pečurk i posle kiše zahtevi za tim elektropunjačima. A da li je to neko iznuđeno rešenje ili ne, budimo realni, trenutna situacija je takva da malo nas vozi električni auto. Ali za 5 godina biće značajan broj nas koji će voziti, a tek za 10. A koliki je životni vek jednog objekta? Mi smo već sada bili u situaciji jedan objekat u Beogradu na lokaciji bivše američke ambasade. Kolega iz jedne male firme ugradio je 10-ak naših punjača, ako se ne varam. Posle mesec dana ili možda malo više dobili smo poziv
od predsjednika te stambene zajednice, koji se obratio i rekao, znate šta, oni punjači, mi hoćemo svi da imamo te punjače. Ok, ali vi morate da imate instalaciju sprovedenu. Nije problem, platit ćemo. Ali nemate kapacitet trafostanice za to. I onda se ulazi i u rekonstrukciju trafostanice. E sad, investitori s jedne strane nemaju potrebu da obezbede dovoljnu količinu punjača u ovom trenutku, sem onog neophodnog, što je propisano zakonom, a već za 5 ili 10 godina ćemo imati svi potrebu da imamo takav punjač u našoj garaži. Toliko od mene. Pa pre svega, sam nastanak nekog proizvoda je od strane Evropske unije veoma često u našem slučaju bio postavljan kao pitanje. Za razliku od mnogih proizvođača koji vuku, recimo, glinu iz udaljenih mesta, mi smo u daleko velikoj prednosti u odnosu na sve ostale, čak i domaće, neke, da kažemo, proizvođače konkurente, da se na neki 30 km od fabrike nalaze 3 naša rudnika. To su u pitanju, da kažemo, površinski kopovi, gde automatski u samom transportu imamo veoma manji utrošak, da kažemo, fosilnih goriva, koji su najčešće najveći izvor, recimo, CO2. U cijeloj situaciji je, da kažemo, gužva nastaje i sa transportom, kao vozilima taj proizvod dovoze. Mi usled zahtjeva za priključenje zelenoj agendi i ove kompanije Zorka Keramike i Zorka OPK, koja inače između ostalog nalazi se na samom jednom izvorištu jednog gliništa, imamo uslove kojima moramo da, mi uslovljavamo naše dobavljače i naše prevoznike, naše robe da koriste vozila koje imaju EU6 i norme, da kažemo, hibridna vozila i tako dalje. Kao vrhunac cijele priče investicije od prošle godine, gde smo za sve te potrebe iskoristili uvođenje smart sistema. Naprimjer, peć koja u svojih nekih 140 metara dužine proizvodi temperaturu od 1100 do 1400 stepeni za pečenje pločica, kada da bi napravili pločicu moramo da imamo jednu, da kažemo, zastakljenu masu. Sve to nekada trošilo mnogo više energenata. Sada smo da kažemo, uz dogovori, informacije, onoga što je moderno, da kažemo, što će biti u nekim narednim godinama potrebno od strane Evropske unije, je prilikom instalacije te opreme da to budu smart sistemi koji štede energiju, da je ta smart peć dovela do uštede nekih skoro 11% utroška gasa, da se za kompletnu internu logistiku, odnosno povezivanje linija koriste LGV vozila koja su baterijske, odnosno elektropumljiva i elektropokretna, da se kompletan sistem utroška toplotne energije vraća nazad u proces. Da se svaki proizvod, samim time proizvodi sa manje utroška toplotne energije, da grijemo naše kancelarije na takav način da sve do kraja samog pakovanja proizvoda, streč od folije, koristimo tu toplotnu energiju koja je više. Sve to nešto što je došlo od projekta, nešto što nam je dalo već informaciju prilikom nabavke opreme, gde su nam dobavljači iskazali, ok, možda ćete sada skuplje nešto platiti, ali ćete imati manje, da kažemo, problema sa inovacijama u narednom periodu. Takva peć je jedna od 5, jedna je u porcelanosi, jedna u naraciju, naša je bila 3. u tom momentu instalacije. Svi elementi u procesu proizvodnje nastanka proizvoda su strogo kontrolisani kao takvi i sam proizvod na kraju dolazi kao nešto što je ekološki prihvatljivo i održivo. U stvari rezultat uproznih raznih zakonskih regulativa, pravila i tako dalje. Koji su to? Kako domaći, tako i strani. Ne bi ga domaći od strane, ali... Da, naravno, zato što pre svega brend Leca je većinski nekih 85% izvoznog karaktera. Zahtevi za sertifikaciju svakog pojedinačnog artikla su mnogo stroži nego kod nas. Testiranje svakog proizvoda je na godišnjem nivou, generalno kod strane IMS-a, stranci to rade na 6 meseci za naše proizvode. Sve to nas tera da budemo u korak ispred. Jasno. Milka? Ne znam ko je, evo ga.
Pa ja tu vidim dve mogućnosti. Jedno je politička volja da se zelena agenda sprovede u našoj zemlji, koja bi onda rezultirala nekakvom zakonodavstvom, legislativom, a drugi, mnogo sporiji način je promjena svesti. Ta promjena svesti bi verovatno dovela do tog korisnika ili kupca koji je zainteresovan, koji vidi vredno, želi da da pare za nešto što je zapravo sustainable, ili tako. A sa druge strane, mi se čini, sad možda i nevezano od ove priče, ali ovo su 3 kompanije koje su zapravo strane, ili tako, u našoj zemlji i vi ste domaća kompanija, ili tako. Oni kako žele. Da, ali ne samo to, nego hoću reći, vi već imate te iz Evropske unije, naprosto tu svest koja već jako živi. Vi ste rekli da je velika razlika između Evropske unije i Srbije i s jedne strane je razumljivo da vam je teško da još uvijek da se probijete na ovo tržište iz razloga što kad se pogleda da malo koji klijent naprosto je potrebna nekakva tradicija za takvu svijest, kontinuitet, potrebne su godine da se time bavite, da se zaista dođe do tog nivoa svesti, a kad vi pogledate negde od koje? 2015. to je nekih 10 godina da je neki građevinski boom u Srbiji, to je stvarno malo vremena, eto, tako da ja bih rekla da je to sigurno budućnost koja nas čeka. Bile bih srećna kad bi išlo preko političke volje, jer bi se desila brže, ali će se desiti svakako. Eto. Znači, ne gubite nadu. Tako je. Ratka? Što se tiče zakonske regulative, nama bi to veoma značilo da bude unikatno i da bude, da kažem, u skladu sa nekim evropskim zahtjevima. Zato što mi jesmo strana kompanija, mi smo poreklom iz Austrije i naš kontroling iz Austrije je mnogo strožiji nego što je zakonska regulativa ovde i svi naši proizvodi su po tim standardima. A dolazimo na srpsko tržište gde imamo veliku konkurenciju koja radi po samo srpskim standardima. Tako da bi nama značilo da se to malo bolje dotera i naštimuje, znači da kažem. Jasno. S obzirom da smo potrošili vreme, 35 sekundi smo prošli, ja ću kratko samo blic pitanje. Za koliko mislite da ćemo zaista doživjeti to da smart sistemi, zaista zelena gradnja, budu standard, a da nisu projekti koji su manjinski, o kojima onda toliko pričamo jer su stvari manjina. Dakle, ćemo doći na to da su oni prosto standard. Procenjujemo. Za naših života. Veoma dobro. Radala sam s nekom optimističnijem odgovoru, ali ajde. Mnogo je ako, mnogo je if. Tako da, pogotovo ovde, na ovim podneljima. Bilo bi lepo da nastavimo ovako kao što Milka gospođa reče zadnjih posljednjih 10 godina. Onda imamo čemu da se nadamo. Ne daj Bože nečeg drugog. Tako je. Laura? If I can add just a thing, I think that this market, this sustainable construction is moving very fast now, so I'm hopeful. I believe that in a short lifespan, short year, also here, this kind of sustainable construction could be a real thing. We hope also. Hvala.